Nitwa Nyamugabo Claude, kapiteni wa APR. Kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 si igihe cyo kubabara gusa, ahubwo ni igihe cyo gutekereza ku bacu twabuze no kwiyubaka. Nk'umukinnyi wa APR FC ni inshingano zacu gukomeza kuba urugero rwiza, twigisha urubyiruko indangagaciro z'ubumwe, urukundo n'amahoro. Twibuke twiyubaka. My name is Dennis Amedi, APR FC player and Uganda national team player. Today we solemnly commemorate the 32nd remembrance of the 1994 genocide against the Tutsi. We honor the precious lives lost and stand in deep solidarity with the survivors whose strength and resilience continue to inspire humanity. As a player of APR FC, I join my teammates and Rwandans in remembering, standing united and using our platform to promote peace, dignity and resilience. Together we reaffirm our unwavering commitment, unity and sacred promise that never again. Amazina yanjye nitwa Nigena Clement, umukinnyi wa PRFC ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ku nshuro ya 32 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, twihanganisha abarokotse. Nk'aje nk'umukinnyi wa PRFC nemera ko siporo ihuza abantu ikubaka ubumwe. Dukomeze kwimakaza amahoro n'indangagaciro zubaka igihugu. Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Twibuke twiyubaka. Adolphe Hakizimana, APR FC goalkeeper. Today we choose remembrance, we choose resilience, we choose to stand together as one. Twibuke twiyubaka.